Araf сүрөсү. Башкача айтканда дуал деген маанайга келген сүрө. Меккеде түшүрүлгөн 206 аяттан турат. Bismillahirrahmanirrahim. Мээримдүү ырайымдуу Аллахтын аты менен. Alif Lam Mim Sad. Alif, Lam, Mim, Sad. Маанisi Аллах Таалага гана маалым. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. Бул сага түшүрүлгөн китеп, андыктан көңүлүңдө кысылуу болбосун. Бул Куран аркылуу эскертүүң жана момундарга насаат үчүн түшүрүлдү. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Эгеңерден силерге түшүрүлгөнгө моюн сунгула да, андан өзгөнү дос тутуп ээрчибегиле. Силер аз гана насаат аласыңар. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. Канчалаган кыштактарды жок кылдык. Аларга азабыбыз түндөсү жана түшкү тыныгуу учурунда келди. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. Аларга азабыбыз келген кезде биз чындыгында залымдардан болдук деген гана сөздү айтышты. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. Өздөрүнө пайгамбар жиберилгендерди суракка тартабыз, жана элчилерди да суракка тартабыз. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. Аларга толук билим менен баян кылабыз. Биз аларга жашыруун эмеспиз. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. Ал күнгү таразалоо чындык. Кимдин таразасы оор болсо, мына ошолор азаптан кутулуучулар. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Ал эми кимдин таразасы жеңил болсо, демек алар өздөрүнө зыян алып келишти. Анткени алар биздин аяттарды ар дайым жокко чыгарчу. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. Biz силерге жердеги бийликти, кадыр-барк жана жашоо үчүн зарыл болгон каражаттарды бердик. Силер өтө эле аз шүгүр кыласыңар. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. Biz силерди жаратып, жакшы келбет берип, периштелерге адамга сажда кылгыла дедик. Периштелер баарысы сажда кылып, bir gana iblis sajda kıluvçulardan bolgon jok. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Allah sağa men buyruk kılganda seni sajda kılууdan emne tostu dedi. Al men andan mıktımın, meni otton anı ılaydan jarattın dedi.
قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. Allah andan түш. Senin tekeberligin durus emes. Çık beyişten. Sen kor boluvçulardansın dedi. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. İblis kayra tirilүүчү күнгө чейин мага мөөнөт бер dedi. قال إنك من المنظرين. Allah ırasında möөнөt berilgендерденсиң dedi. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. İblis meni кууп жибергениң үчүн мен да аларга каршы senin tuura жолуңда олтуруп аламын. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Ananalarga aldынан да артынан да оң тарабынан жана сол тарабынан да келемин да адаштырамын. Мана ошондо алардын көбүн сага шүгүр кылуучулардын арасынан таппайсың dedi. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. Allah кордолуп куулган абалда ал жерден чык. Алардан ким сени ээрчисе, силердин баарыңар менен тозокту толтурамын dedi. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Ey adam, sen juwayың менен бейиштен орун алгыла. Экөөңөр каалаганча жегиле, ушул даракка гана жолубогула. Эгер жолосоңор залымдардан болосуңар дедик. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. Ошондо шайтан ал экөөнүн уяттуу жерлерин ачуу үчүн азгырды да, эгеңер силерди ушул дарактан экөөң периште болуп, жетөөлүккө бейиште калып кетишет деп тыюу салган. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. Чынында мен экөөңөргө насаатчыларданмын деп ант ичти. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. Ошентип ал экөөүн азгырды. Ошондо экөө дарактан даам татып, уяттуу жерлери ачылып калды. Экөөсү бейиш чалбырактарынан үстүлөрүнө жамына башташты. Эгелери экөөсүнө экөөңөрдү ушул дарактан тосподуң беле? Шайтан силерге ачык душман экенин айткан элем dedi. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. O egemiz, biz özümüzge zulum kıldık. Eğer sen bizde geçirip ırayım kılbasan anda biz albette ziyanga uçuruculardanbız dep aytıştı. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. Allah beyişten biri-biriңерге душман болуп түшкүлө. Силерге жерде белгилүү мөөнөткө чейин жашоону жана пайдаланууну буйрудук. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. Ал жерде төрөлүп,
ошол жерде өлүп, андан кайра чыгарыласыңар, dedi. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. Ey adamdын урпактары, ыяттуу жерлериңерди жана солуулугуңарды жабуу үчүн кийим түшүрдүк. Бирок таквалыктын кийими эң жакшы кийим. Бул Аллахтын белгилеринен мүмкүн түшүнөрсүңөр. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. Ey adam balası, шайтан ата-энеңердин уяттуу жерлерин көрсөтүү үчүн кийимдерин чечип, бейиштен чыгарган сыяктуу силерди да азгырбасын. Ал жана анын тарапкерлери силер аларды көрө албаган тараптан көрө алышат. Биз шайтандарды ыйман келтирбегендерге дос кылып койдук. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. Алар бузукулук кылышкан кезде аталарыбызды ушул жолдо таптык, муну бизге Аллах буйруган дешет. Эй Мухаммед, чындыгында Аллах бузукулукка буйрубайт. Билбеген нерсеңерди Аллахтын атынан айтпагыла, деп айткан. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. Эгем адилеттүүлүккө буйруйт. Ар бир мечиттин алдында жүзүңөрдү кыблага түздөп, диниңерди Аллахка берип, андан тилегиле. Силерди оолго жаратканындай ага кайтасыңар. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. Bir taypa tuura jolgo түшүп, bir taypa adашууга татыктуу болду. Чындыгында алар Аллахтын ордуна шайтандарды дос тутуп, бирок өздөрүн туура жолдобуз деп эсептешет. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. Ey adamдын урпактары, ибадатка эң мыкты кийимиңерди кийгиле, жегиле, ичкиле, бирок ысырапкорчулук кылбагыла. Анткени Аллах ысырапкорлорду жакшы көрбөйт. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. Allah өз пенделерине чыгарган Аллахтын кооз нерселерин, кийимдерин жана ал берген жакшы насиптерди, ырыскыларды силерге ким арам кылды деп айткан. Бул жакшы нерселер чындыгында бул дүйнөдө ыйман келтиргендер үчүн гана жаратылган, бирок башкалар да андан пайдалана алышат. Акыретте болсо бул момундарга гана таандык деп айт. Билген коомго биз аяттарыбызды ушинтип баяндайбыз. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون.
Акыйкатта эгебиз ачык жана купуя ыпластыктарды жасоону, капырлыкты, адилетсиздикти, Аллахка ал өзү эч бир белги түшүрбөгөн шериктерди кошууну жана Аллах тууралуу өзүңөр билбегенди жалганды айтууну арам кылды дегин. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Ар бир коомдун белгилүү бир мерчеми бар. Алар ошол мерчем келген кезде бир саамга да кечиктирилбейт жана тездетилбейт. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Ey adam перзенттери, эгер силерге өз ичиңерден менин аяттарымды түшүндүрүп берүүчү элчи келсе, ошондо кимдер такыба болуп өзүң оңдосо, ошолорго кыяматта коркунуч да, кайгы да болбойт. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Аяттарыбызды четке кагып, каршы чыккандар, текеберлер, ошолор тозок ээлери. Ал жерде алар түбөлүккө калышат. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. Аллахтын аяттарын четке каккан жана ал тууралуу жалган айткан адамдан залымыраак ким бар? Бирок алар китепте жазылган үлүштөрүн алышат. Анан биздин элчилер алардын жанын алуу үчүн келишип, Аллахты коюп, башкага сыйынган нерселериңер кана дегенде, алар бизди таштап кетти деп өздөрүнүн капырлыгын моюндарына алышат. قال ادخلوا في قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. Силерден мурда өткөн адамдардын жана жиндердин коомунун катарында тозокко киргиле дейт. Ар бир тайпа тозокко кирген учурда бири-бирине наалат айта башташат. Ошондо алар тозокко жыйналышып, акыркылар алгачкыларга айтышат: "О экебиз, тигилер бизди азгырышкан, ошолорго экеси азап бер. Аллах баарыңарга экесиден азап бар, бирок силер билбейсиңер" дейт. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. Ошондой эле алгачкылар кийинкилерге силердин бизден эч кандай артыкчылыгыңар жок дешет. Эми кылган ишиңердин азабын тарткыла дейт Аллах. إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. Чындыгында ким биздин аяттарыбызды четке какса, текебир болсо, аларга асмандардын дарбазалары ачылбайт жана төө ийненин көзүнөн өткөнгө чейин бейишке киришпейт.
günөөкөрлөрдү ушундай жазалайбыз. لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. Тозогалардын төшөнчөсү да, жаманчысы да болот. Залымдардын жазасын ушинтип беребиз. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Ыйман келтирип жакшы иштерди жасагандар бейшели жана алар ал жерде түйлүккө калышат. Биз ар бир жанга ал көтөрө албаганды жүктөбөйбүз. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. Алардын жүрөктөрүндөгү кайгыларды биз алып салабыз. Алардын алдынан дарыялар агып турат, жана алар бардык мактоо бизди туура жолго салган Аллахка мактоо болсун. Эгер Аллах бизди туура жолго салбаганда, туура жолду таба албайт элек. Акыйкатта эгебиздин элчилери чындыкты айтышкан дешет. Анан аларга мына бейиш бактары, силер өзүңөр жасаган иштериңер үчүн ушунун мураскору болдуңар деген үн чыгат. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. Бейшели тозок элине кайрылып, эгебиз бизге убада кылгандарын биз чындык деп кабыл алдык. Силер да эгеңердин убадасынын чындык экенине ишендиңерби деп сурашат. Алар тозоктогулар ооба дешет. Ошондо алардын арасынан бирөө Аллахтын каргашы залымдарга деп жар салат. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. Алар Аллахтын жолунан адамдарды тосуп, ал жолду бурмалагандар, акыретте да ишенишпейт. وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. Алардын ортосунда тосмо дуал бар. Араф тосмонун башкача айтканда 5 менен тозокту бөлүп турган бийик тосмо дуал. Өйдө жагында баарын белгилеринен тааныган адамдар бар. Алар 5 ээлерине силерге Аллахтын тынчтыгы болсун деп үн салат. Алар али 5ке киришкен эмес, бирок үмүт кылып тургандар. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. Качан алардын көздөрү тозок жакка бурулган кезде, о эгебиз, бизди залым капыр адамдар менен чогуу кыла көрбө дешет. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. Арафтагылар тозоктогуларды белгилеринен таанып, силердин текеберлигиңер жана жыйнагандарыңар пайда бербедиби деп кыйкырып сурашат.
الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. Allah момундарга тозоктогуларды көрсөтүп аларга Аллахтын ырайымы тийбейт деп ант ичпедиңер беле? Бейишке киргиле. Силерге эми коркунучта кайгыда жок делинет. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. Тозоктогулар бейиштегилерге Аллахтын силерге берген сууларынан жана ырыскыларынан бизге да бергилечи деп кыйкырышат. Алар ырасында Алла ал экөөсүн тең капырларга арам кылган дешет. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. Алар диндерин оюн зоокко айландырышып, дүйнө жашоосу азгыргандар. Алар ушул күнгө жолугаарын унутуп, аяттарыбызды четке каккандай, эми биз да аларды унутабыз. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. Ырасында биз ыйман келтирген коом үчүн туура жол менен акыйкаттын ичинде бир китеп Куранды түшүрдүк. Ал айра таанытуучу китеп. هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. Алар анын натыйжасын гана күтүп жатышат. Анын натыйжасы келген кыямат күнү аны эстеринен чыгаргандар эгебиздин элчилери чындыкты алып келишкен болчу. Эми бизди колдоочу бар бекен, же дүйнөгө кайра кайтылар бекенбиз. Ошондо кылган иштерибизден башкача жакшы иштерди жасамакпыз дешет. Алар өз жандарына өздөрү кыянаттык кылышты. Аларды өздөрү ойлоп тапкандары адаштырып кайгыга салды. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Чындыгында силердин эгиңер Алла, ал асмандар менен жерди 6 күндө жаратып, аршка истива болду. Башкача айтканда, истива жогору болуу, көтөрүлүү, камынуу, ээлик кылуу, багыт алуу дегенди туюндурат. Бири-бири кубалап күндүздү каптаган түндү, күн менен айды жана жылдыздарды өз амирине багындырды. Акыйкатта жаратуу жана бийлик жүргүзүү ага таандык. Аламдардын эгеси Аллахка улуктук. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. Аллахка жалбаруу менен купуя кайрылгыла. Албетте ал чектен ашкан текеберлерди жакшы көрбөйт. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Жер жүзүндөгү жашоо оңолгон соң
buzukuluqты taratpagıla, jana korkunuş ümit menen kayrılgıla. Hakikatta kim жақшы işlerdi жасаса, ağa Allah'tan ırayımı жақын. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. Allah öz ырайымынын жарчысы катары шамалдарды жиберет. Чындыгында оор булуттарды көтөргөн шамалдарды өлүү чөлкөмдөргө жиберип, ал аркылуу суу түшүрүп, тирилтип, түрлүү жемиштерди чыгарабыз. Мына ушундай эле өлүктөрдү да тирилтебиз. Балким акылыңарга келерсиңер. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. Жақшы жердин өсүмдүктөрү Аллахтын каалоосу менен чыгат. Кунарсыз жерге болсо аз нерсе чыгат. Шүгүр кылуучу элге аяттарыбызда ушинтип баян кылабыз. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. Расында биз Нухту өз элине пайгамбар кылып жибердик. Ошондо ал: "О элим, Аллахка ибадат кылгыла. Силердин андан башка кудайыңар жок. Албетте мен силерге келе турган улуу күндүн азабынан коркомун", деди. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. Нухтун элинин башчылары: "Чындыгында биз сени катуу адашканыңды көрүп турабыз", дешти. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. Ey elim, mende эч кандай адашуучулук жок. Мен ааламдардын эгеси тараптан жиберилген бир элчимин, деди. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. Силерге эгеңер жибергендерди жеткирип, силерди жакшылыкка үгүттөймүн. Ошондой эле Аллахтын сыпаттарынан силер билбегендерди билем. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. Таква болуп, ырайым кылууңар үчүн эгеңер тараптан өз ичиңерден тандалып, бир эскертүүчү келип, силерге насаат айтса, ошого таңыркап жатасыңарбы? فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. Ошондо алар аны жалганга чыгарышты. Биз Нухту жана анын кемесинде болгондорду куткарып, аяттарыбызды жалганга чыгаргандарды сууга чөктүрүп жибердик. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Аат элине өз тууганы Хутту жибердик. Ал: "Ey элим, Аллахка гана ибадат кылгыла. Силердин андан башка кудайыңар жок. Коркпойсуңарбы?" деди. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. Элинин капырлары: "Сенин акылдан адашканыңды көрүп турабыз. Биз сени жалганчы катары билебиз", дешти. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. Ал: "Ey элим, менде акылдан адашуу жок. Мен ааламдардын эгесинен келген элчимин."
أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. Men sizlerge egemden gelgen kabarlardı jetkiremin. Men sizler üçün işeniştүү nasihatçımın. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. Sizler emnege öz egeňerden özüňerden çıgarılgan eskertүүçü arkulu kabar gelse taň galasıňar. Esiňerde bolsun, al sizlerdi Nuhtun kowmundan keyin jerdege öz orunbasary kıldy. Jana sizlerdi güç tarabынан artyk kıldyk. Allah'tan jakşylyklaryny estegile. Mümkin kutularsıňar. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. Alar, sen bizge жалгыз gana Allah'a ibadat kılıp, ata-babalarыбыз табынгандарdy taştaşыбыз üçün geldiňbe? Eger çındıkta aytıp жатқан bolsoň, anda bizge uada kılıp жатkanыңды alıp kelçi, görölü, dişti. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. Hud, egeňerdiň kary jana azabı silerge jakynda düşöt. Siler jana ata-babaňar atagan Allah hiç kanday dalil jiberbegen ısımdar sölökötler tuuralı meni menen talaşasyňarby? Gütkülö, men da siler menen çoğu gütöýün, dedi. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. Biz anı jana anı menen bolgondordu özübüzdün mehrim menen kutkarıp kaldık. Bizdin ayatlardı jalganga çıgarıp ıyman keltirbegenderdin baaryn jok kıldık. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Alemi Samut eline alardın tuğanı Salih'ti paygambar kılıp jiberdik. Al, ey elim, Allah'a gana ibadat kılgıla. Silerden andan başka kudaýyňar jok. Silerge egeňerden özgöçe kerimet geldi. Muna Allah'tan ingeni siler üçün. Botolu süttü kaymaltığı. Bir kerimet. Ağa tiýbegile Allah'tan jerinde ottosun. Ağa bir jamandyk kılıp jürbegile. Antseňer silerdi oğrutuuçu azap alat, dedi. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Esiňerde bolsun. At elinden kiyin silerdi Allah öz orunbasary kılıp jerden orun berdi. Anın jerdin öröndörüne han saraylarda kurup, toğlarga üy kurgula. Allah'tan jakşylygyn unutpagıla. Jana buzuqy ıplastyk menen jer betin bulgalabagıla.
قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. Samut elinin başçıları ıyman keltirgen alsızlardan, kedeylerden: "Sizler Salih öz egesinin paygambары ekenin bilesiңерби?" dep sorады. Алар: "Чындыгында biz al menen жиберилгенине ıyman keltirебиz" deşti. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. Tekeverler: "Çındыгында biz sizler ıyman keltirgen nerseni çetke kagabız" deşti. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. Алар өз эгелеринин буйруктарына кулак салышпай, ингенди мууздап салышты да: "Ey Salih, эгер сен пайгамбар болсоң, кана бизге уадалаганыңды алып келчи" deşti. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Taң ertemenen alardı жер титирөө каптап, өз турактарында бүк түшүп өлүп жатышты. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. Ошондо Салих алардан баш тартты да: "Ey элим, мен эгемдин эскертүүсүн жеткирип, эскерткен болчумун. Бирок силер ак ниет насаатчыларды сүйбөйсүңөр" dedi. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. Lut элине айтканын эсте. Кантип силер мурда жер жүзүндө болбогон ыпластыкты жасайсыңар. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Чындыгында силер аялдардын ордуна эркектерге кумардануу менен келесиңер. Силер чындыгында чектен ашкан коомсуңар dedi. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. Бирок анын элинин жообу төмөнкүчө болду. Аларды шаардан кууп чыккыла. Булар өздөрүн тазасынган адамдар. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. Биз аны үммөттөрүн анын аялынан башкаларын сактап калдык. Ал аялы калгандар менен чогуу эле. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. Биз алардын үстүнө таштарды жаңбырдай жаадырдык. Кара, күнөөкөрлөрдүн акыбети кандай бүттү. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. Мадиян элине алардын тууганы Шуайбты пайгамбар кылып жибердик. Ал айтты: "Эй элим, Аллахка гана ибадат кылгыла. Силердин андан башка кудайыңар жок. Силерге эгеңерден ачык белги түштү" dedi. Таразаны жана өлчөмдү толук сактагыла. Адамдардын нерселерине зыян кылбагыла. Жерде ал түзөлгөн соң бузукулук жасабагыла.
Эгер ыймандуу болсоңор, бул силер үчүн жакшы. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. Аллахка ыйман келтиргендерди коркутуп, Аллах жолун тосуп, аны динди бурмалоо үчүн бардык жолдордо отурбагыла. Эстегиле, силердин аз кезиңерде Аллах көбөйттү жана бузукулуктардын акыбети кандай болгонун карагыла. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. Эгер силерден бир тайпа мен жиберген нерсеге ишенсе, жана дагы бир тайпа ишенбесе, Алла биздин ортобузда өкүм кылганга чейин ага сабыр кылгыла. Ал өкүм чыгаруучулардын эң мыктысы. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. Аны коомунун текебирлери: "Эй Шуайб, чындыгында сени же сени менен ыйман келтиргендерди айылыбыздан чыгарабыз. Же силер биздин динге кайтасыңар" деп айтышты. Шуайб: "Эгер силердин диниңерди биз жаман көрсөк дагыбы? قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Эгерде силердин диниңерге Аллах бизди андан куткарган соң кайтсак, анда чындыгында Аллах тууралуу жалган айтып, ага жалаа жапкан болобуз. Биздин эгебиз Аллахтын каалоосу болмоюнча биз үчүн артка кайтуу болбойт. Биздин эгебиз өз илими менен бардык нерселерди камтыйт. Аллахка тобокел кылдык. О эгебиз, биздин ортобузду жана коомубуздун ортосун акыйкат менен ачкын. Сен ачуучулардын эң мыктысысың, деди. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. Анын коомунан капыр болгондор: "Эгер силер Шуайбты ээрчисиңер, анда силер зыянга учурайсыңар" дешти. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. Аларды жер түтүрүү талкалады. Алар өз журттарында жер астында бүк түшкөн абалда таңды тосушту. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. Шуайбты жалганга чыгаргандар ал жерде эч качан болбогондой абалга келишти. Шуайбты жалганга чыгаргандар зыянга учурашты. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. Алардан жүз буруп: "Эй элим, чындыгында эгемдин баянын силерге жеткиздим. Силерге насаат кылдым. Капыр журт үчүн эмнеге кайгырмак элем" деди. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. Эгер кайсы бир айылга, шаарга пайгамбар жиберсек, ал жердин тургундарын каатчылык, ооруга кириптер кылдык. Мүмкүн алар жалбарышаар.
ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. Андан соң алардын көңүлдөрү жайланышы үчүн жамандыктын ордун жакшылык менен алмаштырдык. Алар ата-бабаларыбыздын башына да тарчылык жана кеңчилик түшкөн дешти. Анан биз капилет алганыбызда алар кырсыктын келгенин сезбей да калышты. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. Эгер чындыгында айылдардын тургундары ыйман келтиришкенде, таква болушканда, биз аларга берекелерди асмандан жана жерден да ачмакпыз, жибермекпиз. Бирок аяттарды жалганга чыгарышты. Аларды өздөрү кылган күнөөсүнөн улам алдык. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. Чындыгында шаар кыштактардын тургундары уктап жатышканда бизден балия келишинен коопсуз болушканбы? أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. Же калаалардын тургундары алар ойноп жаткан шашкеде биз тараптан кырсык келишинен бейкапар беле? أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Эмне алар Аллахтын аларды жазалоо тууралуу амалынан өздөрүн тынч сезиштиби? Кыйратылган коомдон башкалары эч кимисе өзүн Аллахтын амалынан тынчмын деп санай албайт. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. Жердин мурдагы ээлерине мурас кылып алгандарды качан кааласак, жазаларыбыз укпай турган кылып алардын жүрөктөрүн мөөрлөп коюубуз аларга маалым эмеспи? تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. Булар биз сага кабарлаган калаалар. Ал жерлерге ачык белгилер менен элчилер келишкен. Бирок алар мурда жалганга чыгарып келген нерсеге ыйман келтиришпеди. Алла капырлардын жүрөктөрүн ушундай кылып мөөрлөйт. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. Алардын көбү уадага турушпайт. Алардын көбү чындыгында бузукулар. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Андан кийин Мусаны фараонго жана анын тобуна кереметтер менен жибердик. Ошондо алар кереметтерге зулумдук кылышты. Бузукулардын акыбети кандай болгонун көр. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. Муса айтты: "Эй фараон, чындыгында мен ааламдардын эгесинен келген элчимин. حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق
قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. Allah'a haqiqatты gana aytuğa mildettүүmün. Sizlerden egeňerden açık belgiler menen geldim. Meni menen koşa ketүүsü üçün İsrail kowmun jönöt dedi. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. Al Faraon, eger sen açık belgi menen gelseň, çınçıldardan bolsoň, any görsöt dedi. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. Musa tayagyn ırgıtdy. Al anyk jylanга aylandy. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. Musa kolun koynundan çıgardı ile, al karap durgandarga appak bolup göründü. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. Faraondun kowmunun başçıları aytdı. Bol çındığında bilimdүү sıykırçı. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. Al sizlerdi jeriňerden çıgaruunu kalayt. Emnege buyurasıňar dedi. قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. Alar aytıştı. Anı, jana anın agasın karmagla jana şaharlarga jynoçulardy jiber. يأتوك بكل ساحر عليم. Alar bardyk bilimdүү sıykırçılarda saga alıp gelişsin. وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. Sıykırçılar gelişip Faraongo çındığında eger biz jengsek bizge sıylyktar barby deşdi. قال نعم وإنكم لمن المقربين. Faraon aytdı. Owa, çındığında jengseňer maga siler jakyndardan bolosуңар. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. Sıykırçılar aytıştı. Ey Musa, owaly sen ırgıtasıňby je biz ırgıtalyby? قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. Musa ırgıtkıla dedi. Alar ırgıtkan gezde adamdardın gözlerin sıykırlap çoň sıykır menen gelişip adamlarda korkunuşka kabaldyşdy. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Musaga tayağыңды ırgıt dep ayan berdik. Oşondo Musanın tayağı alardan kılgan jalganın juta başladı. Başkaça aytkanda sıykırdığı jylandарын. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Oşondo çındık atkarılıp, alardın jasagan sıykırları tekke ketdi. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Oşentip, alar jеңilip kor bolup kaytıştı da, وألقي السحرة ساجدين. anan sıykırçılar sajdaga daroo jygylışdy. قالوا آمنا برب العالمين. Sıykırçılar aytdı. Alamlardın egesine iman geltirdik. رب موسى وهارون. Musa menen Harundun egesine. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. Faraon, men silerge urksat bere elekte, ağa Allah'a iman geltirdiňerbe dedi. Çındığında bul şahardın turgundарын çıkarıp, ezүүдөн kutkarıp jiberiňer üçün jasalma amal köylük, birok jakynda siler emne bolorun görösüňer.
لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. Сөзсүз колу бутуңарды кайчылаштырып кесип, баарыңарды асамын. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. Сыйкырчылар айтты: "Биз сөзсүз эгебизге кайтуучуларданбыз." وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. Sen bizden egebиздин аяттарына ыйман келтиргенибиз үчүн өч аласыңбы? Эгебиз бизге сабырдуулук берип, мусулман абалда өлтүр. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. Фараон коомунун башчылары Мусаны жана анын элин жер жүзүндө бузукулук кылуусуна, сени да кудайларыңды да таштоосуна жол бересиңби дешти. Фараон: балдарын өлтүрүп, аялдарын тирүү калтырабыз. Биз алардын үстүнөн өкүмдарбыз деп айтты. قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Муса элине: Аллахтан жардам тилеп сабыр кылгыла. Чындыгында жер Аллахка таандык. Ал аны пенделеринин каалаганына мураска берет. Акыбети таквалар үчүн жакшы деди. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. Бизге сен келериңден мурда да, сен келгенден кийин деле кыйналдык деп айтышты. Эгеңер душманыңарды өлтүрүп, силерди жерге орноштурсун. Анан силердин да кандай иштээриңерди көрөт деп айтты. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. Чындыгында фараондун элин каатчылык жылдар жана жемиштерди кемитип колго алдык. Мүмкүн насаат алышар. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. Аларга бир жакшылык келсе, бул биздин акыбыз деп, ал эми бир жамандык келсе, Муса жана аны менен бирге болгондорго жормолдошту. Билип койгула, алардын бактсыздыгы Аллахка таандык. Бирок алардын көпчүлүгү билишпейт. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Алар бизди сыйкырлоо үчүн канча керемет келтирсең деле сага ишенбейбиз деп айтышты. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. Ошондуктан аларга, фараон калкына, топон суу, чегиртке, бит, бака жана канды айкын белги керемет түрүндө жибердик. Ошондо деле алар текебер, күнөөкөр коом боюнча калышты. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك
لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. Аларга азап келген кезде гана: "Ey Муса, эгеңе саңа берген уадасы боюнча жалбарып сура. Эгер бизди азаптан куткарсаң, сага ишенебиз да Исраил урпактарын сени менен кошо бошотобуз" дешти. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. Белгилүү мөөнөткө чейин жете турган кылып, алардан азапты алганыбызда, алар уадаларын кайра бузушту. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Аяттарыбызды жалганга чыгарып, ага кайдыгер мамиле кылгандыктан, аларды деңизге чөктүрүп өч алдык. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. Кыйналган коомду биз жердин чыгыш тарабына да, батыш тарабына да мураскор кылдык да, анда береке бердик. Алардын сабыр кылуусунан улам эгеңдин Исраил урпактарына айткан жакшы сөздөрү орундалды. Фараон менен анын элин бийиктетип жасап жаткандарын талкаладык. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون. Исраил урпактарын деңизден аман өткөрдүк. Анда алар сөлөкөт буддарга сыйынган коомго келип: "Эй Муса, булардын кудайлары сыяктуу бизге да кудай жасап берчи" дешти. Муса: "Чындыгында силер наадан коомсуңар" деди. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. Сөзсүз алардын диндери жокко чыгарылып, алардын жасаган иштери текке кетет. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. Бүткүл аламдан силерди артык кылган Аллахтан башка кудайды издейинби? وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Силерди катуу азап менен кыйнаган, балдарыңарды мууздап, аялыңарды тирүү калтырган фараондун коомунан куткардык. Ушунда силер үчүн эгеңердин улуу сыноосу бар. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. Мусага 30 түн убада кылып, ага 10 күн менен толуктадык. Ошентип эгесинин белгилүү мөөнөтү 40 түн менен толукталды. Муса агасы Харунга: "Элимдин арасында орун басарым бол. Аларды түзөп, бузукулардын жолун жолдобо" деди. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Musa belgilүү чегибизге келип, эгеси ага сүйлөгөндө, "Эгем, мага өзүңдү көрсөт, сени көрөйүн" деди. Алла, "Мени эч качан көрө албайсың, бирок тоого кара. Эгер ал ордунда тура алса, сен да мени көрөсүң" деди. Ошентип эгеси тоого өзүн көрсөткөн убакта ал талкаланып кетти. Аны көрүп, Муса эстен танып жыгылды. "Эсине келер замат, сен аруусуң. Сага тоого кылдым. Мен ыймандуулардын алгачкысымын" деди. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. Allah, "Ey Musa, чындыгында сени адамдардан элчилигиме жана сүйлөшүүмө тандап алдым. Сага бергендеримди ал да шүгүр кылуучулардан бол" деди. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. Biz ага Мусага тактайларда бардык нерселерден насаат жана түшүндүрмө жаздык. Аны бекем кармап, жана элиңе аны тутунууга буйрук кыл. Сага бузукулардын журтун көрсөтөбүз. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. Жерде оруnsuz tekebirlengендерди өз кереметтеримден четте калтырам. Эгер алар биздин бардык аяттарды көрүшсө да, ага ишенишмек эмес. Эгер алар туура жолду көрүшсө да, ага түшүнүшпөйт. Ал эми жаңылыш жолду көрүшсө, аны жол кылып алышат. Бул алардын белгилерибизди жалганга чыгарып, акыйкаттан кайдыгер калгандыгы. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. Белгилерибизди жана акыретте жолугушууну жалганга чыгаргандардын амалдары жоюлуп, жасаган иштери үчүн жазаланышат. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. Ошентип Мусанын коому Муса кеткенден кийин жасалгалардан үн чыгуучу музоонун сөлөкөтүн жасап алышты. Музоо аларга сүйлөбөсүн жана туура жолго баштай албасын билишпейби? Алар аны кудай тутушуп, залымдардан болушту. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. Алар катуу өкүнүшүп, анык адашкандыктарын көрүшүп, эгебиз бизди ырайым кылып кечирбесе, зыян тартуучулардан болобуз деп айтышты. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا
تجعلني مع القوم الظالمين. Musa öz qoğumuna açulanıp, geygen avalda qaytıp gelip, menden keyin qanday jaman iş qıldыңар? Egеңердин buyruguna şaştыңarбы? Dep қолындағы жазуусу бар тақтайларды таштап, ағасынын башынан чапчып, өзүнө карай тарткылады. Харун: "Ey enemdin уулу, чындыгында бул коом мени басынтып өлтүрмөкчү болду. Мени душмандарга мыскыл кылба, жана мени залым коом менен бирге санаба", dedi. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. Musa: "O egem, meni jana agamды geçir. Bizdi ырайымыңа bölö. Sen ырайымдуулардын ырайымдуусуң." إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. Albatta, muzooну Кудай катары тутунгандарга эгеси тарабынан каар жана дүйнө жашоосунда жакында кордук жетет. Ойлоп табуучуларды мына ушинтип жазалайбыз. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Жаман иштерди жасагандар андан кийин тооба кылып ыйман келтиришсе, чындыгында эген аларга кечиримдүү боорукер. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. Мусанын ачуусу басылып, тактайларды алды. Анын бир нускасында эгесинен корккондор үчүн туура жол жана ырайымдуулук бар болчу. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. Musa biz belgilеген уақытқа өз қауымынан 70 киши тандады. Аларды жер силкинүү каптаганда Musa: "Эгем, эгер сен кааласаң аларды да, мени да мындан мурда жок кылмаксың. Арабыздагы наадандардын кылыктарынан улам, бизди жок кыласыңбы? Бул сенин сынооң гана. Аны менен каалаганыңды адаштырып, каалаганыңды туура жолго баштайсың. Сен биздин кожоюнубузсуң. Бизди кечирип, ырайым кыла көр. Сен кечиримдүүлөрдүн эң мыктысысың. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Bizge bul dünyada da, akhiretте да жакшылык жаза көр. Чындыгында биз сага 100 бурдук деп айтты. Алла, каалаганымды азабыма кабылтамын. Ырайымым болсо бардык нерсени камтыйт. Аны такыбаларга, зекет бергендерге жана аяттарыбызга ишенгендерге жакында бекемдеймин, dedi. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم
فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Алар алдыларында Торатта жана Инжилде жазылганды табышып, саватсыз пайгамбар элчини ээрчишет. Ал аларды жакшылыкка буйруп, жамандыктан тыят. Жакшы нерселерди адал, жаман нерселерди арам кылат. Алардын үстүндөгү оор жүктөрдү жеңилдетип, чиеленген нерселерди чечет. Ага ишенгендер аны урмат кылып, жардам беришкендер жана ага түшүрүлгөн нурду ээрчигендер, мына ошолор тозоктон кутулуучулар. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Ey адамдар, мен силердин баарыңар үчүн Аллахтын элчисимин. Асмандар менен жердин кожоюндугу Аллахка гана таандык. Андан башка Кудай жок. Ал тирилтет жана өлтүрөт. Аллахка жана Аллахтын сөздөрүнө ишенгиле. Жиберилген саватсыз пайгамбар элчисине ишенип, аны ээрчигиле. Балким туура жолду табарсыңар дегин. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Мусанын коомунан да туура жолго баштоочу жана аны менен адилеттүү иш жасоочу бир тайпа болгон. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Biz İsrail urpактарын 12 топ урууга бөлдүк. Мусадан анын коому суу сураган кезде ага таягың менен ташты ур деген аян бердик. Ошондо таштан 12 булак чыгып, ар ким өз булагын таанып алышты. Аларга булутту көлөкө кылып, өздөрүнө манна, башкача айтканда суюк тамак, жана сальва, бөдөнө түшүрдүк. Силерге биз берген ырыскылардын тазасынан жегиле дедик. Алар бизге зулумдук кылышкан жок. Өздөрүнө гана зулумдук кылышты. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. Ошондо аларга ошол кыштакта жашап, каалаганыңарча жегиле жана Аллахтан кечирим сурап, эшиктен сажда кылып киргиле. Күнөөңөрдү кечирип, жакшылык кылуучулардан артыкча сыйлык беребиз деп айтылды. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. Алардын залымдары өздөрүнө айтылган сөздү башкага алмаштырышты. Алар зулумдук кылгандыктан үстүлөрүнө бале жибердик. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. Алардан деңиз жээгинде жайгашкан кыштак тууралуу сура. Алар ишемби күнү чектен чыгышчу. Аларга ишемби күнү балыктар көрүнүп, көп келип, башка күндөрү келчү эмес. Аларды бузукулук кылгандыгы себептүү ушундай сынадык.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. Алардан бир тайпа Аллах катуу азаптап, акыры жок кыла турган коомго эскертүүнүн эмне кажети бар дешти. Эгеңерден кечирим тилейле. Мүмкүн алар таква болуп калышар деп аларга жооп айтышты. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. Өздөрүнө берилген эскертүүнү унуткан кезде жамандыктан тосконду азаптан куткардык. Андыктан залымдарды бузукулук кылгандагы себептүү катуу азапка кабылттык. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Аларды тыюу салынган нерселерде чектен чыккандыгы үчүн маймыл болуп кор болгула деп буйрудук. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. Эгең аларды кыямат күнүнө чейин жаман азап менен кыйнай турган бирөөлөрдү албетте жибере турганын аларга билдирди. Чындыгында эгең tez жазалоочу жана кечиримдүү боорукер. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. Аларды жер бетинде ыдыратып, тайпаларга бөлүп салдык. Алардын жакшылары да, жамандары да бар. Аларды жакшылык менен да, жамандык менен да сынайбыз. Мүмкүн капырлыктан кайтышар. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. Алардан кийин китепке мураскар болууга да жана ушул сапатсыз дүйнөнүн буюмун сугалактык менен басып алууга да умтулган коом келет. Алар балким биз кечирилебиз. Ушул байлык аларга берилгенде алар деле алышмак дешет. Аллахка байланыштуу чындыкты гана айтуу боюнча Торатта алардан убада алынган болчу. Алар андагы нерселерди, аяттарды окушпадыбы? Чындыгында акырет журту таквалар үчүн жакшы. Акылга келбейсиңерби? والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Кетепти карманып намазды толук аткарышат. Чындыгында биз жакшы иштерди жасоочулардын соогун текке кетирбейбиз. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. Тоonu көлүкө түрүндө Исраил урпактарынын үстүнө көтөрдүк. Алар аны түшүп кетет деп ойлошту. Аларга силерге бергенди бекем кармап, анын ичиндегилерди түшүнгүлө, балким таква болорсуңар дедик. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. Кыямат күнү мындан кабарыбыз жок болгон деп айтпооңор үчүн
эген адамдын перзенттеринин жонунан, белинен, өздөрүнүн урук токумун чыгарып, анан мен силердин эгеңер эмесминби деди. Алар: ооба, сен биздин эгебиз экениңе күбөлүк бердик дешти. أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. Же мурунку ата бабабыз Аллахка шерик тутушкан, биз да алардын урпагыбыз. Бузуклардын жасаган жамандыгын себеп кылып, бизди жок кыласыңбы деп айтышпашыңар үчүн. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Аларга аяттарыбызды ушундай ачык баяндайбыз. Мүмкүн алар ыйманга кайтышар. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. Аларга биз түшүргөн аяттар кыйгап өткөндүктөн шайтан ээрчип алып, адашуучулардан болгон адам тууралуу айтып бер. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. Эгер биз кааласак, муну менен анын даражасын жогорулатып коер элек. Бирок ал ушул убактылуу дүйнөгө абдан берилип, өз каалоосун ээрчиди. Ал итке окшош. Эгер куусаң, тилиң салаңдатат, жөн койсоң да тилиң салаңдата берет. Аллахтын аяттарын четке каккан адамдардын мисалы дал ушундай. Ушул баянды айт, алар ойлонушсун. مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. Аяттарыбызды жалганга чыгарып, өздөрүнө зулумдук кылган адамдардын мисалы кандай жаман. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Аллах кимди туура жолго салса, ал туура жолго түшүүчү. А кимди адаштырса, алар кыйроочулар. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Biz adamdardын жана жиндердин көпчүлүгүн тозок үчүн жараттык. Алардын жүрөктөрү бар, бирок аны менен түшүнүшпөйт. Алардын көздөрү бар, аны менен көрүшпөйт. Жана алардын кулактары бар, аны менен угушпайт. Алар айбан сыяктуу же андан да жаман адашуучу. Ошолор кайдыгер калгандар. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. Аллахтын керемет ысымдары бар. Ага ошол ысымдар менен жалбаргыла. Аллахтын ысымдарын булгагандардан узак болгула. Алар өздөрү кылгандарынын азабын тартышат. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. Biz жараткан адамдардан адилеттүүлүккө чакырып, өздөрү да адилеттүүлүк менен иш жасай турган бир тайпа бар. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. Биздин аяттарыбызды жалганга чыгаргандарды алар күтпөгөн жактан балай жиберип, акырындатып алабыз. وأملي لهم إن كيدي متين. Мен алардын өлүмү келүүчү мөөнөтүн узартып коем. Чындыгында менин айлыкерлигим күчтүү.
أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. Алар ойлонушпадыбы? Алардын жолдошу Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам акылсыздардан эмес. Ал анык эскертүүчү. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. Алар асмандар менен жердеги чыныгы өкүмдарлык Аллахтыгы экенин, анткени мунун баарын Аллах жаратканын жана алар өздөрүнүн ажалдары жакын экендигин ойлошпойбу. Алар эми мындан кийин дагы кайсыл сөзгө ишенишет? من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. Аллах кимди адаштырса, ага туура жолду көрсөтүүчү жок. Аллах аларды өздөрүнүн адашуусуна айран кылган абалда калтырат. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Сенден кыямат качан болоорун сурашат. Сен аларга чындыгында анын кабары эгемдин алдында, анын убактысын ал гана ачыкка чыгарат дегин. Ал кыямат асмандар жана жер үчүн да оор болот. Ал капилет келет. Алар сенден сен аны билип тургансып сурашат. Sen ayt, чындыгында анын маалыматы эгемдин алдында. Бирок көптөгөн адамдар аны билишпейт. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. Men özüme Allah'tın kalosu bolmoyunca payda da ziyan da alıp gele albaymın. Eger men kayıpты bilgenimde çındığında özümü jakşılıktan köbeytmökmün. Jamandyk maga тиймек эмес. Men çındığında ıyman keltirgen elder üçün tozoktu eskertүүчү jana beyişti sүйүнчүлөөчүмүn. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Al silerdi bir candan jaratıp, үйүр алуусу үчүн andan жубайын жаратты. Жубайына кошулганда анын боюна жеңил түрдө бала бүттү. Ошондо аны менен жүрүп оорлошкон кезде экөөнүн эгеси болгон Аллахка жалбарышты. Эгерде бизге жакшы перзент берсең, чындыгында биз шүгүр кылуучулардан болот элек. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. Ал экөөнө жакшы бала берген соң, алар Аллахка шериктерди кошушту. Аллах алардын шерик туткан нерселеринен өйдө. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. Эч нерсени жаратпаган, тескерисинче өздөрү жаратылган нерсени Аллахка шерик кылышабы. ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. Өздөрүнө да башкаларга да жардам кыла албайт. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء
عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. Егер аларды төз жолға чакырсаңар, силерди ээрчибейт. Аларды чакырасыңарбы, же унчукпай коесуңарбы, силерге баары бир. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. Чындыгында Аллахка кошулган шериктер өздөрү силер сыяктуу эле пенделер. Болбосо, эгер силер чынчыл болсоңор, аларды чакырып көргүлөчү. Алар силерге жооп берер бекен. ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيدي يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. Алардын сүлөкөттөрдүн баса турган буттары, кармай турган колдору, көрө турган көздөрү, уга турган кулактары бар. Аларга колдоочуларыңарды чакыргыла да, бир да көз илмем убакыт бербестен мага каршы амалкөйлүк жасагыла деп айткан. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Чындыгында менин кожоюнум Куранды түшүргөн Алла. Ал жакшы адамдарга да кожоюндук кылат. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. Аллахтан башкага сыйынган нерселериңер силерге да өздөрүнө да жардам бере алышпайт. وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. Эгер аларды түз жолго чакырсаң угушпайт. Алардын сага карап турганын көрөсүң, бирок алар көрүшпөйт. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. Кечиримдүүлүктү ал, аларды тууралыкка буйрур. Надандардан жүз үйүр. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. Эгер шайтандан келген азгырык сени азгырмакчы болсо, Аллах менен сактан. Чындыгында ал угуучу, билүүчү. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. Такваларды шайтан азгырса да Аллахты эске алып, туура жолду көрүшөт. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. Капырларды алардын туугандары шайтандар азгырып, күнөөгө батыруудан эч тыным алышпайт. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Эгерде аларга керемет келтирсең, эмне аны жасабадың дешет. Айт, мен мага эгем тарабынан келген кабарларды гана ээрчиймин. Бул Куран эгеңерден келген аяттар. Ал ыйман келтиргендер үчүн туура жол жана Аллахтын ырайымы. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. Эгер Куран окулса, ырайым кылышыңар үчүн аны унчукпастан туруп уккула. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. Эгеңе өз ичиңден купуя түрдө, үнүңдү катуу чыгарбастан, эртең менен жана кечинде жалбар, корккон абалда эстегин. Аллахты эстөөдө кайдыгерлерден болбогун. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
Чындыгында эгеңдин алдында периштелер ага кулчулук кылууда текебирленбейт. Аллахты аруулашат жана сажда кылышат.